mon vond da farda quelque soupa dondei. Redevo deor kaut, pemzek centilitres à triugan les dien, 150 centilitres d'our, 200 grammes chocolat, un loyat vraz bleu de maïs, un loyat vraz sucre, malzenou kir, à dien chantilly. Torrid a damou ar chocolat en ur volen, lakit da deuzi ar chocolat en dourgip, e keit mar ar chocolat o teuzi, skuliet an dour hag al lez en ur gauter a laoskit da virvi. E keit man al lez hag an dour o virvi distrempit ar bleu de maïs gant dourien. Pa vez al lez o virvi, skuliet ar chocolat teuzet ennañ a meskit gant ur spanner. Ouzhpennet ar sukr a meskit. Ouzhpennet ar bleu de maïs a meskit betek ma vefe ur voulozenn chocolat. Arabat toman re ar keiko soupa, modal e c'hellit kaout un dien chocolat. Krazit malzenou ker bellon, ar wech eo prest pep tra, servijit ar keiko soupa en ur volen, kinklit gant malzenou ker a dien chantilly. Prest eo, kanon digor!